Iha domingo né revolta no Telemor hamutu co treinador boxing hala o lançamento oficial ba evento municipal boxing. Cerimônia lançamento né presente husi treinador boxing husi município Sanulo, hodi qualia kona ba oinsa atu implementa evento municipal boxing nebe se realiza e fulan setembro tinang né. Evento municipal boxing né loke ba jovem sira husi município Hotu, ho intenção atu buka atleta husi modalidade boxing, hodi perpara jovem sira nebe iha talento ba boxing ba evento internasional sira. Ser revolta Sander Sarano hateten husi lançamento né atu fohanoin ba treinador husi município oinsa atu implementa evento municipal boxing né no oinsa sirna preparação ba boxista sira. Mas be ami agora di sini hal evento dan fokus di ba amatir. Jadi di atleta serbe tama atleta amatir balak tebes dan kita lakui sira tu straga sirna talento dan dari kita hal nanti evento dan mas kene los evento nasional o evento nasionalnya mas be dan hanya eksibisi importante mas sira tudo sina jogo ni bedia representa sirna município e benar tudo ba maluco timor silotu ba ema hotu sina talento ne bedia. Nanti parece imisi hare kada município balu se atleta balu nebemos kahurusi município selu razão irane tamba primeiro ami sempat forsayona kona ba kontaktu representante kada município nia nomos husi kada município balu atleta balu husi kada município se nebe kontaktu ba município representante município nya sira kontaktu ne balu la kontaktu. Jadi tani dane município balu ia duni atleta mai husi município nebe se representa mai be tambah la completo Sanudo nebe nanti kita mau sehari município balu seimos compete mas que tema município asal município mai be itu ne objetivo mane dan mas que kita untuk município kata-kata mabe itahutu timorang hutu jadi idane evento idane fokus dia bani objetivo ne bema katu promove boxista. Treinador boxista usio aikusi Francisco Pinto hateten, boxista sira usio aikusi preparado atu compete evento ne tamba boxista sira sempre treino lor-loron. Evento ia kami tweet evento de novembro. Kita pronto. La usami karena ciri selu main perhati oi Rona yang ia event kami aku treino lah ya kami sidau Rona kami treino jalan. Total atleta nebe dadang ne resista ona atu tuir municipal boxing hamutu katu sida no atleta husi municipio tolu makla resisto en quanto atleta husi municipio Sanulu resista ona no evento ne se hahu ya fulan setembro no se ramata ya fulan janeiro tinangoin. En cuanto evento municipal boxing hanesan programa revolta nebe atu buka atleta sira usi modalidade boxing ho di bele prepara evento internasional sira. Jacinto Marquez, Yemen.